Anday fiaraba miaraka amin'ny firariantsoa ndraiky tompoko lay sy tompoko avy atao anatin'ny fifandahara zao avao toy ato ary dia fandahara vaovao ndraiky ro amianay anareo atao anatin'ny toy fandahara zao avao toy ato fa la ohatsy hoe resaky mpanakanto ro resahatsika eto matetiky amindray mitoraka toy tsika resaky haza sy ny vadinasa mahakasika an'izay manampahezana raiky mpihaza ao amin'ny commune Anakao district ny Toliara faharoa no andesiko hampahafantaranareo ny fomba piainany mpihaza i nefa mahay asa tana koa manao sary sokitsy boniety anarany ao amin'ny commune Anakao no ahitantsika azy nda hoarahantsika ny resadesaky ifanaovanay aminy. Iaho tsy mihaza fa manengy ty programme comme zay zany fa vita petsapetraky manaky iaho zany amin'ny fotoa mahasoa ariaky iny tsy maintsy anjiaka avao raho mireo de tapany hariva kelikely avao manao 2 heures de temps na 1 heure et demie iasako sokitsy fa lafa haiko rehefa satria fa mandeha moa le teknolojia amizao fa misy internet ampiasany ante météo zao ty aminay eto lafa haiko reto hoe ho 3 jours ane raty defa nararaotsy anjeky se raho himbosoa ay lafa 3 jours raty amizay lefa laniko to ty ay valinasako toy ia nampianatsy anao hoe lafa tsy mandeha ndraiky de mba manao sokitsy ay mahitaky anao ndaty eo rao de laha nandiniky zany raho to hoe iaho koa mba mahay avao mba mana raha don miraha rety aleo ty ro hatako valinasa fa satria fianarany zao lefa tsy teo fa ny tanjainariaky iny mare fa mbony maro fianivo tehinay zany tsy miraha tsy manao baleine hafa fa zay baleine misy Anakao to baleine bosy zany hananty zay mampisy ny toy io zay mahabosy azy io zany toy de misy lavaky roa ty to hanany misy lavaky roa satria roa zany fitiofany ke zany fa tsy manao asa ndraiky manao asa ndraiky manao asa roa lafa baka njiaky eny tsy maintsy mitohy zahay hazo fa maty baka nala eny fa maiky re ro ampiasana fa zay tsy mampiasa hazo le satria tsy azo tapaha hazo karazakazo io no ampiasanareo karaza hazo ampiasana henany to zany laha amy fivolananay atoy zany reky raha boiny zay ty anarany fe boiny io zany malemy no fotsy fa lafa ire zany may mahery anatinao zay atao hoe rombe mena ty amenay azy ireto zany ty fiasa fihafonkarato taloha satria raha reto la voanjiaky le mitsikafo ke misy ke zany rombe foty misy rombe foty re laha vingovingo la iaho miasa anjay kanjo laha baleiny hanany reto raho misy mahavita 5-4 raiky mirito zany aviliko laha vazaha re nenaly fa laha gasy re tiloaly tsy de isanandro moa le raha fa ça dépend des clients zany arakaraky client haute saison henany zao mahalafo firy le misy mahalafo 5 ndraikandro ndraikandro laha ohatsy misy vazaha re misy bonne chance re fa marotako zany presque raho zany tsy de mivarotsy amy mpamarotsy collier reo fa ty ahiko zany milivrer amy restaurant misy restaurant zany miara-miasa aminy le anteko milivrer prix-ko zany apetsako aminareo ao le reo ke ro manao ty prix reo laha ohatsy ka hanao business de lafa misy lafo amizay ty any mikaiky ereo hoe fa hangalaky jala re satria misy lafo ty to sa mbo mandinindiny de misy raho manao zao ty hoe angao mba maromaro sevo zay alako ke azo retoa misy ndaty mpamarotsy Qatar zay ty aminay etoy de ireny zany mamira azy baka le commandianay azy hoe mila hazo zao raho de hazo zao zay zany mahatonga hazo ty hazoanay azy fa zay tsy mamira trino laha manaky bevata ho retoa zany re laha bevata manaky henany retoy 1 mètre zany re kalohanay 3 aly 1 mètre fa laha somary ambanimbany re zany ray alitsy 4 arivo, ray alitsy 9 arivo, ray alitsy 7 arivo.
Ka dikan'izay zany fa tsy mahavelo le haza. Ya? Tsy mahavelo. Hazo to? Le mihaza. Mahavelo fa bazary anjao aneva. Reto zany bazarim-bia. Reto jala lamba bazary zany izy baka anjeka eny. Mba reto kilasy evanao. Mba hidiny hety fianara jareo. Tianako hananjao fito. Mianatsy aby. Mianatsy aby aby. Mianatsy ami EPP sa? Mianatsy ami EPP ty sisany. De mianatsy ami école privée ami Saint-Pierre ty sisany. De ty raiky fa roa efa manabaka ty liara. Laha zay ary ny ataontsika hoe asa mahavelo na mba afantaranao ny fomba piainan'ny bonia tao anatin'ny fanadiadiana nataontsika teo iny fa amin'ny tapany faharoa zao tsika ndao iresaka ny JRC na ny Junior Reporter Club koa araky ny mahazatsatsika. Salama. Udah. Apag mametraky fanontany aminao va zaho azafady? Afaky. Hainao va dikany fadimbolana zao? Araky fezaka fadimbolana moa zany tsy maintsy avy amin'ny ankizy tovovavy moa raha io lefa feno tao. Le ino torohevitra amainao tena bavinao lafa avy amin'ny fadimbolana zay? Zao aloha tsy afaka ny torohevitry maro aloha fa mivola azy avao hoe mitandrina. Fa tsy lefa izy zany nandehanao firaisana fa mety fahabevoka azy. De tandremako avao amin'ny mandeha lahy mba tsy hanatao fahatany. Sotra. Akory. Bartanao. Hainao va tsy mahakasiky ny fandimbolana? Haiko. Ino ty torohevitra amainao zay nao la ohatra hoe voan'ny fandimbolana? Ty torohevitry amay koa zany lafa voaty fadiom-bolana reky tokony tsy mipaniky fa raha avy amin'ny fianakaviana avy amin'ny ampela zany io fa laha tsy bakany raha naturel tsy tokony paniky zany sady amaiky torohevitry hoe mampiasa lingette Softex de lafa mandeha zany fandimbolana io tokony tsy mikasikasiky lehilahy zany le afa misy moa tena moa ampela mahay azy afa mandeha amin'ny 14e jour igny 14e jour 12-13 tsy mahazo manao firesana ranofo manjary bevoka ary tsy tokony hampipaniky azy zany zay tokony hoe afa izy zany avy fandimbolana zay tokony fa maty satria fa ampela. Faly miarahaba anareo zay mijanjanay JRC 601 amizao androandroany zao. Zaho anisan'ny solotena JRC 601 ka maro ty asanay ataonay amin'ny JRC 601 zay ao manao zahay resaky sketch raiky sketch zay misy tantara fohifohy ataonay ao resaky micro trottoir sy ny sisa amizay raha ataonay zay ao misy karazan'asa na fandaharan'asa zarazaranay miaraka amin'ny mpanabenay. Ohatsy zao manahaky micro trottoir zao ataotsika hinaniky hazavaniko aminareo androany zao. Lafa zahay manao micro trottoir mila mifandamina aloha handrisianay lahatsy amizay olo andalambembeny fa tsara marihina resaky micro trottoir zany tena raha sarotsy. Amy ty fomba hiresahanao amin'olo hafa hanintonanao azy hoe hankasitrahany ty raha volaninao. Mila mandinika aloha tsika mivory raiky hoe ino ty tokony fanontania hapetsaka amy ty olo andalambe eny lafa tena hametsaky raha zay raha antaniantena. Amy raha antaniantena zay mifidy karazany hoe thème zany le raha hoe anaky dimy ohatsy zao hoe le fadimbolana fiovaovan'ny toetrandro sakafo miovaova rey. Kila raha hoe amy ty raha iainanay zahay ankizy zany amitranay fanontania azy. Ka amizay raha zay tsy vita laha tsy ikambana iharoanay hevitsy antanianay mikotsinay hoe ino ty tokony hataonay lafa zahay hanao micro trottoir. Le kotsinay manome torohevitsy le zahay mampita amy ndaty any le ndaty manome ty valinasanay. Zay sy zay ty raha hataonay lafa zahay manao micro trottoir. Faharoa manaraka an'izay lafa zahay koa zao fiavinay baka any manday hafatsy na hoe message andesinay amy ty lehibenay ao hoe toy ty hafatsy na torohevitsy baka amy mpiaramonina na le olo namanay andalambe eny nantanianay re andesinay amy lehibenay any anjaran'ny lehibenay amizay manao zay ho zao ty tsy mety amy raha ataonareo toy ka ino ty solution anjaranay mandiniky hoe ova na areny ndraiky ty tsy mety amy raha hainao. Tsara marina fa le olona hafa an'izay sala hoe olo ndaty tsy hainao. Zahay keo miezaky hoe hiresaka amin'olo. Maha Junior Reporter Club anay tsy maintsy mila mifanintona amin'olo. Sarotsy ifandray amin'olo hoe olo tsy fantanao de avy hiresafanao. Tsy maintsy miarahaba re voalohany. Mila hainao koa ty vatanao hoe zao va miveny hasaky olo ty laha miresaka aminy. Ka zay raha zay tena sarotsy.
fa mila mifingy olo ary zahay koa tsy manavaky fa le olo misy hoe ino ty tsy mazoto miresaka aminao misy matahotsy hoe le dictaphone lafa aseho aminao hoe zao sany tsy mahay fa hampliry anaty firaha teo ty feoko ka farany mila olo hafa fa zao tsy afaka hamaly fantanao le miala zahay andesy hoe fahalala-pomba zany ty ametrahanao fantany azy fa tsy hoe mihetsahetsa fahatana avao tena. dia izay ihany koa tompolay sy tomboko vavy no namarana ny fandaratsika tamin'ity androany ity isaorako bevatana nareo nantokatrano any naharaka izany hatramin'ny farany manome fotoananareo zahay ho amin'ny manaraka indray azadino ny abonné ny page tsika zao avao ho hitanao amin'ny tambajotra serasera ihany koa ity fandarana zao avao ity nankanisaritsika androany Julien Andrianambina Joachim Ambroise manompa kompatanana ho antsika iabiaby veloma tompoko